Ассаламу алейкум. Амансыздар бардақтуу замандаштар, көрүүчүлөр. Тез жария каналы өз чыгарылышын баштады. Ош Жапалак унаа базарындагы жеңил автоунаалардын түрүнө кирген бардык унааларды тарып чыгарабыз. Тагыраагы япошка, корейский, дүйнөнүн 4 бугун бурчунан келген бардык унаалардын баасын азыр сиздерге айтып берели деп турабыз. Андыктан биз менен биргеликте болуңуздар, катталып коюңуздар. Мага жакты белгисин калтырыңыздар. Мындан сырткары жардам берсеңиздер болот. 0990 00 08 13 номерлерине чалып байланыш бересиздер. Сиздердин кызматыңыздарда. Ал эми биз болсо күн 2 январь күнгө карай жекшемби чыгарылышты баштадык. Дал ушул Kia Morningден баштайлы. Кандай дейсиздер? 2019-жылкы Kia Morning. Бул жерде данныйлардын өзүнүн керектүү маалыматтарды көрүп алыңыздар. Коробка автомат. Ички салонун берсе эле көргөзүп коеюн. Электропакет жана ошондой ички старт стоп дагы бар. Көрүп турасыздар. Регистратор камерасы дагы иштейт экен. Ага акчасы канча болот? 740 миң сом экен. Кеми бар да? Кеми бар экен. Kia Morningдин акчасы 740 миң сом экен. Акчасын сиздерге кемитип дагы арзандатып берем дейт. Көрдүңүздөр? Керек болсо номерлерге байланыш бериңиздер. Бул дагы барбы? Spark, Chevrolet Spark. Акчасы азыр сурап берем. 55 миң чакырым жүргөнбү? 2019 экен. Могул жерде сиздерге мындай жарыгыраак көргөзүп коеюн. Номерлерди көрүп турасыздар, ушул номерлерге байланышасыздар. Автомат коробка, сырткы көрүнүшүн бир көргөзүп коеюн. Chevrolet Spark. Электропакет кара. Булгардан ички салон. Олтургучтар. Монитор дагы бар. Көрүп турасыздар, Автомат коробка. Мультируль. Акчасы канчага мунун? 700 миң экен. Кеми бар экен. Сүйлөшүңүздөр. Техникалык абалы. Паспорт мындай көлтөр бүт бардыгы жакшыбы? Техникалык каражаттар бүт бардыгы толук экен. Чаласыздар, байланышасыздар. Кийинки унааларга өтөлү. Бул жактан дагы сиздерге бааларын айтып берейин унаалардын. Kia K7, Kia K7 унасынын баасын айталы. Корейский. Бензин менен жүрөт, ардактуу көрүүчүлөр, 2-4 кыймылдаткычтын көлөмү. Kia K7 2019-жылкы чыгарылыш. Көрүп турасыздар. Арткы жактарынан бери көргөзүп коеюн. Ассаламу алейкум ага. Акчасы канча болот экен? 17 миң долларбы? Кеми бар да? Кеми бар экен, ардактуу көрүүчүлөр. 17 миң доллар дейт. Монитор бар экен ичинде. Мультируль жана ошондой эле ички алдыңкы ордуктарда жылытуу системалары дагы ишке ашырылган. Чалып байланышсаңыздар болот. Ассаламу алейкум. Чыгарылышты алдыга карай уланталы. Кийинки унааларды көрөбүз. Kia K7 сизден бага? Кайсы? Кийинки унааларды көргөзөлчү. Egasi shu yerda yuradi. Расчистер кимден экен? Сиздерденби? Баасы жазылып атты. Кийинки унааларга өтөбүз. Карневалдын баасы кандай болот экен көрөбүз. Могул жерде жаман муз болуп калды. Kia Carnival. Акчасын көрөлү. Дизель да бул? Бул жерге деле дизель деп жазып коет. Автомат коробкада 2016-жылкы. 2-2 кыймылдаткычтын көлөмү, телефон номерлери жазылып турат, көрдүңүздөр. Ал эми мен болсо ички салонун бир сере көргөзүп өтөйүн сиздерге. Электропакет. Бул жакта. Сукту жаап коелу үнүндө. Панорама бар, 2. Панорама люк бар, көрдүңүздөр, 1, 2. Артта дагы бар. Регистратор камерасы дагы бар экен. Монитор бар. Старт-стоп, мультируль, электропакет. Жана ошондой эле алдыңкы ордуктарды күзгөнү,
Руль жылытуучу системасы бар, көрдүңүздөр. Акчасы канча болот байке? 14.000 доллар болот экен. Көрүшүлөр. 120 volt emesi var. Розеткасы бар. Артта атайын уюлдук аппаратты зарядтап кетем десеңиздер, атайын бул жакта кубаттагычка бар экен, зарядник. Көрүп турасыздар, көп орундуу Carnival автоунаас 14.000 доллар деп атыптыр. Кеми бар, а? Кеми барбы? Кеми. Kemi var. Кеми бар экен, арда көрүүчүлөр. Чаластар, байланыштар, кыгыз номер көрдүңүздөр. Жакшы. Кийин куналарга дагы өтөлү. Бизсе кейін толық мен масалчы. Катринин баасын жазбаптыр да. Катринин да көргөзүп коеюн дедим. Катрилер дагы жакшы машина. Kia Couch. Сиздерден бе? Байке. Акчасы канча экен? Сиздердикү? Тез жария. Бул катарда калам эле. Баасын жазбагандар экен. Санатан баасын көрөлчү. Газ экен 2020. Номерди көрдүңүздөр, Газ. Свежий. Азыр мистер бир айландыр көргөзүп кой. Ачка бар. Зериккенде разведка кылып базарга түшкөндөр аябагында көп. Биз номерде экен. Номери барбы, жок базар сурап беремиздер. Ассаламу алейкум. Соңга жакшыбы? Канча экен? 12.000 доллар дейт. Электропакет, мультируль. Панорамалуу жок, а? Жок. Акчасы канча болот мындай? Кемитип бересиңер да? Түшүрүп. Документтери бардыгы жакшы. Номери барбы же без номери? Ошонун ичине алып бересиңер. 12.000 ичине алып берет. Өзүңөр, 12.000 кемитебизби же болуш ошолбу? Номери менен 12.000 коп берем. Без номер Без номер болсо ардактуу көрүүчүлөр түшүп берет экен акчасын. Эгерде номери менен десе 12.000 доллар толук экен. Түшүнүңүздөр, санатан. Акчасы мына ушундай. 19 баасы канча болду? Жок, жазбаптыр. Kia Catri. Avanteni көрөлү. Дерлик бул. Мыналардын бүт бардыгы. Avanteni көрүп койлучу. Без номер деген бул да. 2019 жылы. Данныйларын şu жерде жазылган. Айландыр көргөзүп коеюн, Электропакет. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Амансызбы? Соңуңуздар жакшы, кандайсыздар? Шүгүр өзүңүздөр. Канча деп атасыздар унан? 13.000 deyapti. 13.000 долларбы? Түшүп бересиздерби? Kemi var ha. Мультируль бар экен, Монитор дагы бар экен. Камера регистраторду иштеп койсо болот. Люк жок экен, Панорама люк жок экен, көрүүчүлөр. 13 деп атам дедиңиз? 13.000 kemi var. Канча түшүп бересиз? Нормально түшөсүзбү? Номери кандай болот? Номер. Без номери бар. Без номер. Ошонун ичинде алып бересиздерби же өзү алып? Берем. Ошол берген акчаңыздардын ичинде алып берет экен, көрүүчүлөр. Көрдүңүздөр, без номерде экен азыр. Avanteni көрүп атабыз. 2019 жылкы чыгарылыш. Кийинки мыналарды да көрөлү. Капят кимден экен? Сиздерби? S-класс. Lexus S300. 213. Mercedes 813'tü görüp bunu. Kırgız номер. 22.500 dolar deydi, görüşülür. 2016. Oturuyorsunuz. Telefon номерлери жазып турат, көрүп турасыздар. Абалы сондай.
Кийин күналарды да көргүзөйүн. Карнивалды көргөзүп кетейинчи. Кандай деп едиңиздер? 2018 жылкы карнивал. Автомат коробка. Панорама люк бар мында. Эки капталында чоң эшиктер ачылат. Жана ошондой эле салон бир серия көргөзүп коюн. Электропакет. Озгуч сары цветтеги. Монитор дагы бар. Көрдүңүздөр, рульда жылытуу система бар экен. Орундуктарда жайга салкындатуучу же ал эми кышка калса жылытуучу системасы бар. Панорама люк бар экен эко. О, көрдүңүздөр. Тез жарыя. Акчасын болушу канча болот ага? Болушу. Сиздикиби? 19 ба? 19 000 доллар дейт. 19 000 доллар экен. Көрүүчүлөр, телефон номерлерин көрүп турасыздар. Кененирээк өзүм көргөзмөй болуп коюн. Жатпын. Та кийин куналарга өтөлү. Канча деп атасыз муну? 20 000 деп атасыз. Полный комплектация. Свежий келген өкөт. Артка орундуктарды версия көргөзүп кетейин. Санта Фени көргөзүп атам, көрүүчүлөр. Азыр алдына дагы өтөбүз. Электропакет, мультируль, монитор бар, автомат коробка. Бул жактарда 7 орунду 2 панорама люк бар, көрүп турасыздар. Көрүнүп турабы сиздерге? 2 бөлүктөн турат. Старт стоп, Старт стоп бар. Бардыгы бар. Мына. Алды жагынан да көргөзүп коюн. 157 000 дейби, канча чакырым жүргөн ушунда? Тура көрүн. Санта Фени көрүп турасыздар. 2018 жылы чыгарылган. 2. Телефон номерлерин жазып алыңыздар. Боло турганы канча болот дедиңиз ага? Biraz көп эмес. Сүйлөшөсүздөр, ардактуу көрүүчүлөр. Дал ушундай баалар. Биз кийин куналарга өтөлөй. Сиздерге илгага. Чыгарып коюн. Спар кимден экен? Акчасы канча? 8300 атасы. 19 жылы. Жылы 19. Свежий. 8300 доллар экен. Көрүүчүлөр, кыргыз номер. Азыр ички салонун көргөзүп кетем. Электропакет, мультируль, монитор бар. Автомат коробка, көрүп турасыздар. 8300 кеми канча болот? Токтогон жер 7800. 7800? Токтогон жер. Боло турганыбы? 7800 долларга берет экен. Көрүүчүлөр, көрдүңүздөр. Чаласыздар. Номерлери көргөзүп коюн дагы. Алып кете бересиздер. Рахмат. Кийин куналарга өтөбүз. Санатор силердеби? 12 доллар. 12? Газ же? Газ экен, 2018 газ экен. Көрүүчүлөр, 12 000 доллар деп атыптыр. Слушаюсь. Ички салон бир көргөзүп коюн. Мында да электропакет, билесиздер. Мультируль. Кара. Булгардан ички салон. Мына ушундай. Кем болобу мында? Номер кандай? Без номер же алда барбы? Номер алып бересиздер. Ошонун ичинде. Кантеби? 2018 алган экен, көрүүчүлөр. Акчасы канча? Тез жарыя. 12,5 доллар. 2018 экен. Канча дедиңиз акчасын? Мында ички салон көргөзүп койлу, көрүүчүлөр. Электропакет. Монитор бар, мында да мультируль. Арт жактарында алдында передний камера бар экен. Көрдүңүздөр,
Қанша? 106 миң пробег. Ақшасы. 12,5. $12,500 екен, көрушілер. Мұндан кеміп бересіңер? Кеміп береді екен. Тез жарияда іздейсі, аға? Yok, çıktı. Kaçan жүктеме? Қарап жүктем, мен өзім графиктері бар. Ертең, бұйырса қала. Кейін күнақ өтөз, көрушілер. Біз сіздерге айландырып көргөз қойын, сыртқы келбетін, көрінішін. Краска өзім түккен. Көріп тұрастар. Салондарын көргөз қойын, оның электропакет, мультируль, монитор бар. Камера регистратор істей бе баға? Істейді. О, мұна қараңыздарчы, ол тұрғыштай. Керемет қой мұнан қараңыздарчы. Чехолды кейістір. Кожный ол тұрғыштар. Авалы сон. Ақшасы қанша отаға мұн? Санта-Фен? Ақшасы 725 мың дейді ақшасын. 2009 екен, жылы? Екі объемды. Телефон номерлері жазып алыңыздар бұл жерде. Ал сон деген. Çalasыздар, байланышасыздар, алып кете бересіздер. Игілік аға. Кейінгі базарларда көре берелі. Мынау Лунандағы тартауыз қазір. Көрушілер, бір сері айландырып қойын сіздерге. Hyundai Kona деген мына. Свежий 2018 екен. 1.6 турбо екен, дизель. Телефон номерлері жазылып тұрады, бұл жақта автомат коробка. Ақшасы қанша екен байке? Ақшасы қанша екен аға? 12 кемі бар. $12,000 кемі бар екен, көрушілер. Әлемі бұл жақта Spark. 2018 педагон. Ақшасы қанша? Қанша? $7,500 дейді. 53 мың пробег мен екен. Электропакет, мультируль, автомат коробка. О, гидравликаны қараңыздаршы. Сонында гидравлика бар. Ұналар. Біз шығарылышты алдыға қарай ұлан төрелі, ардақты көрушілер. Естиманы көріп қойшы. Орысян тендер ұнасын деген белгілі. Номері мен. 2001 жылғы Естим. Бензин. Қимылдатқыштың көлемі 3. Ассаламалейкум. Қандайсыздар? Ақшасы қанша болды екен ағар? 600 мың деп аталсы. 600 мың деп атасыздар ба? Айтып береміз. 600 мың деп атты, көрушілер. Естиманы бір айландырып көргөз қойын сіздерге. Естима. 600 мың екен, темітеп сіздерге арзандатып береді екен. Ал емес сіздер болса, байланышыңыздар, алыңыздар. Свик сізден бе? Свик. Қанша екен ақшасы? 450. Сонда Свик. Ошқа. Данныйлар көріне өтуі сіздерге малымат. Көрінсе жақшы. Пауза қыласыздар, көре бересіздер. Салон. Бола тұрған қанша болады аға? Бола тұрған 400 мың. Тоғылық 400-ге? Тоғылық 400-ге береді. Мен де ошын айтайын деп аттым. Көрдіңіздер, Россиядан департ болып кеткен твиттің ақшасы кен. Қарап, тағырай. Жоғыр жаққа өтеді оқша ерсі. Арендаға машина стоимости договор. Как положено договоренность. Арендаға машина стоимости перед тұрған адамдарға уже мерекеде ваступительный удар. 10755 31 17 10755 31
2000 жылғы 400 мың. Бола тұрған базған жол отпай келер. Қанша отпай ке болшы? Болсын пока сөйлесерек 400 сұрауды. 400 сұру атыптыр. Toyota Vitz. Бұлдағы жақшы машина, көрушілер. Әуіт кісілер кейін. Дала тұрғандар болса. Жақтан бұлығандағы көріп кетелі. Ардақты көрушілер. 2003 жылы шығарылыптыр. 1.3 қимылатқыштың көлемі. Қазір сіздерге айландырып. Жаңағы Toyota Is деген мынау ушул болот. Көрдүңүздөрбү? Автомат коробка, электропакет. Баасы болсо 400 мың екен, көрүүчүлөр. 400 мың. Азма сіздерге жақындаштырып берет. Toyota Is деген ушул. Көрдүңүздөрбү? 2003 жылғы нөмірлерін жақындаштырып қойын. Байланышыңыздар, чалып алсаңыздар болады. Игілік аға базарыңыздар дәшті. Не күналарға өтөлі? Әштігіміз, Алла разы болсын. Ардақты көрушілер, Mitsubishi Pajero деген. Жолтандағы сунамдағы тартып қойылы. Ақшасы қанша болды екен, көрелші. 2002 жылғы 4 өді. Mitsubishi. Отырғыстар сондан арсаңыз кнопка ме. Көрдіңіздер де. Мұны мен жүргендер біледі. Коробка механика. Тіске алды мұны ұшында. Ақшасы 500 мың, электропакет. Көрушілер. Кемі бар екен. Запаска қосымша болуындағы сау болсаңыздар болады. Mitsubishi Pajero деген. Ал эми жанымдағысы бұл қайша? Getz. Hyundai Getz. Транзит номер екен. 2005 жылғы. Сыртқы көрініш үшін көргізіп қойын. Мұнда ақшасы 500 мың екен. Көрдіңіздер? Өтеріңіз. Кемі барды аға бұларда? Екі күнтесінің кемі барды. Mitsubishi Pajero'ндағы, Hyundai Getz'ндағы кемі бар. Сөйлесіңіздер, байланышыңыздар. Нөмірлерді қалтырып қойдым, игілік аға. Көрушілер, замандаштар, сіздерге аяғандай соның автоуналардың бағаларын айтып бердім. Тез жария каналымен біргелікті болып тұрыңыздар. Бұйырса, ары бері ұнаған өзінше шығарылыш қылып шығарғанға әрекет қылыңыз. Тез жария каналын қолдаңыздар. Бізге қаталыңыздар, лайк, комментарий қалтырыңыздар. Жарнама берсеңіздер де болады. Арзан сапаттуу. 0990 00 08 13 нөмірлеріне чалып байланыша бересіздер.